Akwa babiemba attention TV so ekuya ntwuwa papa bi na mejina me nan so na mejina me nan so de na ye oba tampa travel and tour for na eso masin oba tampa travel and tour express consultancy amode express na shewa de for no na everything be express just say express kwa we 1 month 2 month na just say wo fly no akọ kro bi a person ko Canada Mexico, Australia, New Zealand, America, baby, a person could be a Obatampa, ebe boma share ewo Ghana has no. Omo bubu ashi Mr. from line na mu no mu nim kom. Sounds na wo ma am on near Mr. I'm on the line so egu ho no ma. O from Mr. on sabe come any omo edi south so. Any ewura music industry nim. Me penwom ta na me wura say na ye me de ye nua badwes blessing who say na afie etwa mu na one ne kura ye Tvgh wo bisi basa nsem che say anu odi sister who say no fam no anu odi ye nti che say akwa say ye nua badwes blessing wa kote baabi bo ne mpa ye okoda no kokoo ya se a je so oni ewurade kasa se ne be ye ewurade ye be ma no ndwom foforo di aba be kum ne kuro enumwe Joyce on be kum ni kru ai nia devo ne aye nyina na chese odi kum ni kru na when na ye nua ba ye de ndwum ya ba kire se ye nyina ya bo no se ye twoboi ye kukuru a chese ye ton ama me nue obi a ton me kra me de simiti so a me de chi agape kru dua mu nyina ton nwuma ne sa ye da sori ye nua ba ho fe Piesie ka kire ba akope ono se de bia bebo mu se tai ai ena ye ma me na o se eba ese ai Piesie na o ensemfu be na opeso di misra sa na mama Linda ekai Linda mama say eye Felicia say o onua TV ne maame ase obi anim o say onwum nyame adom waton bia ka mo di akọ America si uti so akoton akama ndum ya ton ama wo betwe na ye nua ba dress die ya nko no so ya aboa na ma ya ton na kakra kama yi Nacee adada because Nacee any Joyce enye fine Nacee de ne fakobom ma na wo de onwum ya ba chese ye nua ba Joyce wo pese yira wo pese ye nua ba Joyce nwum yira chese obi antie ka chire wan ya de Piesie wan a Piesie right Piesie ye the first born or yeah Piesie first born wan ya de akaja ye nua ba na no so eja anko no so nton ni de don ko bi kakra wo nam henam ya na wonim wankofo obi anso ne na ye ne video wakofa Ghana most beautiful ye nua ma na Mama Brown ono so de wo mu a wo yi free mu ye tese tia ne betie na tese omo kata dress die so a me so ye ntie ye maame Linda o say embrasisi a Nacee ni Joyce blessing nya 5 because Nacee ni msa Joyce blessing nyumu de se na odi be nam musa nia o Piesie start ne de na kwa achima ate ho mfaso no odi msa Joyce blessing de nyumu be je mfaso Nacee se esa fa busi Mr. busi eti Joyce friend say Piesie sta nyumu me se mo ma na boso me ensa boso me ba ko pepepe Nacee de ne de beba Mama Piesie sta nyumu ma na boso me pepepe Nacee so de ba beto na mpale le pole eji ne no so de aba no so de aba toa so na sa mo ma nyom na kwa me yuje twura ma Joyce blessing o ma na nte ho ka mo a Nacee o ma Joyce blessing nte ho ka mo a Piesie sta wa ka ne hu o strategies akope da Ghana Miss Ghana ba o tu ye de na nyume hwe na ka Joyce blessing de enyumi abaka ma Joyce blessing kranyi na home kakra Piesie Esther mi Piesie na ka ma ayi Joyce blessing enyumi ma ne nkwa nanum kakra wodi aba Nacee di beto aso o wodi aba Nacee so de beto aso ada sister what wodi ba ku ya kwoto aba wasa akope da we ya sa ba akofa na Mama Mcbrown because unim se eja wo de be kroke yen enya sa ana ya sa Piesie adana ya sa fanwum ni gudem na ye to Joyce blessing die ni fa gudem anyum yi Nacee na tworo ma ameboa mi amini se Nacee na tworo ma because Nacee woni Joyce blessing ye fine
Nacee ni Joyce blessing nya 5 because Nacee nim say Joyce blessing nyum we dey say le odi be nam musa ne o Piesie Esther de ne de na kwa achima ate ho faso no o nim say Joyce blessing de nyum be je faso Nacee say Esther fa busi eti Joyce friend say Piesie Esther nyum me say mo ma na boso me ba ko pepepe Nacee de ne de ne beba Mama Piesie Esther nyum ma na boso me pepepe Nacee so de ba beto na mpale pole eji ne no so de aba no so de abeto so na sa mo ma nyom na kwame yuje twura ma Joyce blessing mo ma na nte ho kamo a Piesie Esther waka ne hu o strategies akope da Ghana miss Ghana ba otu ya de na nyume hwehwe na ka Joyce blessing de enyumi abaka ma Joyce blessing kranyi na home kakra Piesie Esther mi Piesie na ka ma ayi Joyce blessing enyumi ma ne nkwa nanum kakra wodi aba Nacee di beto aso o wodi aba Nacee so de beto aso ada sister what would ba ku ya kwoto aba what's up ko peda we ya sa ba ko fa na mama Mcbrown ko so nim se aja wo de be kroke yen enya sa ana ya sa Piesie adana ya sa fa nyum ni gudem na yen to Joyce blessing die ni fa gudem me da se wo je bre twa me Joyce ye nua ba Joyce nya botre wate ye be ton ama no shaking ye be ton adwuma na mu nyina mo ye enti ye be hwehwe ye be ko gambro ne akwa ko bisa se enwum no aye obi de ba wo se yes ye twen some years biansa obi de ne dia abebo ma wo se mo trans gambro for mpendifo no me se mo trans na mo hihye sa anwum eniema nyina because enche kra mama Linda wo se enche kra Piesie dia be na isi nso de be ba bebom na isi nso na che se o mu collapse Joyce de na nesa enti gamblo for me se mo trans se we de ba 6 months a we de be na Ghana for ye ho ye ho ase enye sa dia yenti ase da mo so mfo akwentua na me de ensam yi ebesom makra ne mu odi